खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय फरायसाफोरनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि फिन बाख्नायथाव हाबाफारि डेर्माट'ग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट सेन्टार लादों। थांनाय 30 जुलाइ खालि 5 थाखोनिफ्राय लानानै 12 थाखोसिम फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै डेर्माट'ग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट सेन्टार गरेस्वर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एडुकेशन एडभाइजर कमिटिनि एडभाइजर डक्टर रामानन्द सिन्हाया। बेजों लोगोसेनो बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी आरो क'क्राझार कमार्स कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रनेश्वर देबनाथआ बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 28 जुननिफ्रायनो उदालगुरि जिल्लानि मोनजि बियाबाव मावफुंनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि मोननै बियाबाव फोजोबनानै तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरावबो मावफुंनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव थांनाय 31 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 1 आगस्तसिम साननैनि हाबाफारिजों डेर्माट'ग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट सेन्टारखौ खुंफुंदों। बेनि उनाव चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबाव खुंफुंनाय जागोन। बेनि गेजेरावनो डिग्री आरो पिजि फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय दाहाल मुंनि मोनसे इन्सुरेन्सनि राहाबो खालामनाय जागोन होननानै फोरमायो बानजायगिरिफोरा। বিটিসি প্রধান মাননীয় প্রমোদ বড় ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এডুকেশ্যনত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কাৰণে যি পৰিকল্পনা লৈছে তাৰে এটা পৰিকল্পনা হ'ল DMIT টেষ্ট। বিটিসি এৰিয়াৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে ক্লাছ 5ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 12লৈ ক্লাছ 12লৈ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে নিয়াৰলি 7,39,103 নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ এজ পাৰ ৰেকৰ্ড। গোটেইখিনিকে DMIT টেষ্ট কৰা হ'ব। কিন্তু আমাৰ সময়ৰ অভাৱত প্লাছ মেন পাৱাৰো অলপ কমৰ কাৰণে আমি যদিও সমষ্টি ৱাইজ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী আমি নেক্সট ষ্টেপত আমি স্কুল ৱাইজ যাম। এইটো আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যিটো কথা। গতিকে আমাৰ বিটিসি এৰিয়াৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী যাতে ডেপ্ৰাইভ নহয় সেইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে কি হ'ব DMIT টেষ্ট কৰাৰ পিছত এইটো এটা সাইণ্টিফিক মেথড যিটো আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডত চলি আছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো চলি আছে, কিন্তু তাত কমাৰ্চিয়েল ছিষ্টেমত চলি আছে। কিন্তু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীন প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই আমাৰ যি চৰকাৰ চলি আছে তেওঁ এইটো আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি বৰ দুখীয়া। গতিকে এইখিনি উপলব্ধি কৰি তেওঁ গোটেইখিনি ফ্ৰী কৰিব দিছে, কাৰো যাতে পইচা নালাগে। তো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছিলোঁ কিছুমান অঞ্চলত, যদিও আমি নামটো ক'ব বিচৰা নাই, তাতে কিছুমান দুষ্ট চক্ৰ গাৰ্জিয়ানৰ পৰা পইচা লৈছে 3,000 4,000 কৰি এইটোৰ নামতে আমাৰ টীমৰ লগৰ দ্বাৰা DMIT টেষ্ট কৰাই দিম বুলি। গতিকে আমি এইটো গম পোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে DC জনাইছোঁ, অৱগত কৰিছোঁ যাতে ইয়াৰ একশ্যন ল'ব লাগে। গতিকে এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ পাল্লাত যাতে আমাৰ বিটিসি ৰাইজ যাতে নপৰে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি বিশেষকৈ আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইটো এটা বৰ কঠিন কাম, এটা ইন'ভেটিভ চিন্তাধাৰা। ইয়াৰ মাধ্যমে কি হ'ব DMIT টেষ্ট কৰাৰ পিছত যি ৰিপৰ্ট আহিব তাতে কোনোবা হয়তো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাৰ তেওঁলোকৰ যিটো কোৱালিটি আছে এইটো ধৰা পৰিব। তো সেইখিনি আমি এনালাইজ কৰাৰ পিছত এই ৰিপৰ্টখিনি আমি কলেজৰ অধ্যক্ষ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অধ্যক্ষ নাইবা হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টাৰৰ ওচৰত আমি ৰিপৰ্টবিলাক দি দিম যাতে গাৰ্জিয়ানে এই বস্তুটো পায়। যদি সম্ভৱ হয় আমাৰ টীমে গৈ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা গাৰ্জিয়ানৰ ঘৰত পঠাই দিব। গতিকে নৰ্মেলি আমি দেখা পাওঁ ডাৰ্মাট'গ্লিফিক মাল্টিপল ইণ্টেলিজেণ্ট টেষ্ট যিটো এই টেষ্টটো কি হয়, টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি অসুবিধা কাৰোবাৰ হয়তো ভাল ৰিপৰ্ট নাহিবও পাৰে, সেইখিনিৰ সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীন আমাৰ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ আৰু যিমান সহযোগিতা প্ৰয়োজন আমি সেইখিনি সহযোগিতা কৰিম। এইটো হৈছে DMIT টেষ্টৰ কথা। কাৰণ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে কিছুমানে ভাবি লয় যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 2টা লেটাৰ পালে তাক ছায়েন্সত দিওঁ, কিন্তু ছায়েন্সত গৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত গৈ ফেইলো কৰে, যিখিনি আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে কিহৰ কাৰণে ফেইল কৰে সেই এনালাইচিছটো আমি আগতীয়াকৈ এতিয়া কৰিম। গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে যিখিনি খৰচা বা কিবা হয় গোটেই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বিয়াৰ কৰি আছে। গতিকে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথম পদক্ষেপ এইটো। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ডিগ্ৰী পঢ়ে, বিশেষকৈ কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় 54,000 সামথিং আছে।
তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা আমি স্কিম আমি ইলেকশ্যনৰ আগতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গৈ আছোঁ। এইটো হ'ল দাহাল এটা আঁচনি, গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ, দাহাল গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ, যাৰ মাধ্যমে প্ৰত্যেকটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে 5 লাখ টকাকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব। যদি কিবা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হয়, কিবা কাৰণে হেল্থ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, মেজৰ হেল্থ প্ৰব্লেম হ'ল, তেতিয়া এইখিনি 5 লাখ টকাকৈ পাব। গতিকে এইখিনি হৈছে আমি 15 আগষ্টৰ আগত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আমি এইটো চেণ্ট্ৰেলি অৰ্গেনাইজ কৰিম। তাত আমাৰ BTC প্ৰধান মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিব। আশা কৰিছোঁ এইবিলাক প্ৰজেক্টৰ মাধ্যমে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ যিবিলাক দুখীয়া মানুহ, বিশেষকৈ গাৰ্জিয়ান, তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব। আমি এতিয়ালৈকে আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত ওদালগুৰিৰ পিছত আমি আহিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট চালবাৰীত কৰিলোঁ, মুছলপুৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি কোনটো কৰিলোঁ, তামোলপুৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি 2টা সমষ্টি লগাই দিছে আমাৰ IS এ। তাৰপিছত আমি আজি এই গুৰেশ্বৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, ইমান ষ্টুডেণ্ট, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ক'লে তেওঁৰ স্কুলতে 1400 ষ্টুডেণ্ট। গতিকে ইমান ষ্টুডেণ্ট আমি সম্ভৱেই নহয়। গতিকে আমি এতিয়া স্কুল ৱাইজ যোৱাটো আমাৰ একদম চিৰধাৰ্য, এইটো খাটাং। আমি গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰাম শেষ কৰাৰ পিছত, কাৰণ আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰাম কেতিয়াও বন্ধ নহয়, এইটো চৰকাৰী আঁচনি। তো গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁ আমাক আৰু কিছুমান ছাজেশ্যন দিছে, যিটো আমি আজি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰাওঁ। কাৰণ আমাৰ BTC অঞ্চল নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু হ'ল মানৱ সম্পদ গঢ়া। এই মানৱ সম্পদ গঢ়োতে যোনে যাৰ অৱদান আছে, তেওঁৱে ঈশ্বৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁ যিটো চিন্তা কৰিছে, চিন্তাধাৰা, আৰু তেওঁ আমাৰ ইয়াতে 26টা জনগোষ্ঠী যে আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিছে, এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য বড়োজ। তো চিন্তাটো কি কৰিছে যে আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত যে জনজাতি মানুহবোৰৰ টেক্স এক্সেম্পশ্যন হয়। তো আমি কৈছিলোঁ যে অজনজাতি মানুহ, ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াতে থাকে, তেওঁলোকৰ টেক্সটো কেনেকৈ ৰেহাই কৰা যায়। ইতিমধ্যে তেওঁ আমাৰ BTC এৰিয়াটো, আমিতো ৰাজ্যই বিচাৰিছিলোঁ, যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰস্তাৱটো আপাতত স্থগিত ৰাখি আমি উন্নয়নৰ কামত লাগিছোঁ। তো গতিকে তেওঁ চিন্তা কৰিছে কি, আমাৰ বড়োলেণ্ড এৰিয়াটো, অঞ্চলটো যিহেতু স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন আকাৰে যদি ডিক্লেয়াৰ হয়, আমি আশা কৰিছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত গৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে, সম্ভাৱনাই বেছি আছে। তো গতিকে এইখিনি তেওঁ পদক্ষেপ লৈছে। তো ইকনমিক জ'ন যদি ডিক্লেয়াৰ হয়, যিটো কয় চেছ বুলি কয়, তেতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা নন বড়ো মানুহখিনিৰ, মানে অজনজাতি মানুহখিনিৰ, নন বড়ো নহয়, নন ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব। এটলিষ্ট 50% টেক্স এক্সেম্পশ্যন হ'ব। আৰু বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব বিজনেছমেন যিবিলাক আছে, কাৰণ ইয়াতে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিজনেছ কৰিবলৈ আহিব, কাৰণ তেওঁলোকৰতো মেক্সিমাম টেক্স ৰেহাই হ'ব। এইটো হৈছে ইকনমিক স্পেচিয়েল জ'নৰ ডিক্লাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত এইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তেওঁক আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, ছাৰ আপুনিতো এতিয়া 2000 মান শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দিলে, তাৰপিছত আৰু 2000-3000 মান এপইণ্টমেণ্ট দি আছে আপুনি ইলেকশ্যনৰ আগত। যদিও আপোনাৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ আছে, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক মেছেজ দিছিলোঁ, অৱশ্যে তেওঁ টেক্সটো ৰিচিভ কৰা নাই। তো আমাৰ ইয়াতে গুৰেশ্বৰ এই অঞ্চলত এইখন স্কুলৰ এতিয়া 3-4খন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম আছে। আমি 2025-ত এনি হাও BTCৰ পৰা হ'লেও এইটো টেক আপ কৰাৰ, 2026-ত BTC চৰকাৰে হ'লেও এওঁলোকৰ হেৰিটো টেক আপ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক প্ৰস্তাৱ দিম। আৰু এইটো বিশেষকৈ এই গুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ যিটো আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম, সেইটো হ'ব লাগে, কাৰণ বহুদিন চাফাৰাৰ কৰিছে। গতিকে মই আজি এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে, মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব। গতিকে এইখিনি হৈছে কথাটো। আৰু এতিয়া বড়োত অলপ मैया दाखालि तामुलपुराव जानानै थांबाय, दिनै गरेश्वर हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोना हाबाफारिखौ लादों होनना बुंनो मोनसे। आच्छा, दाखालि जोङो तामुलपुर समष्टिनि उनाव जोङो दा बे गरेश्वराव जोङो हाबफैबाय। दा दिनै आरो गाबोन बे साननै प्रग्राम बेवहाय जागोन हाबाफारि। आरो जोङो जोंनि जे शिडिउल बादियै जोङो बे बाक्सा आरो तामुलपुर बे डिस्ट्रिक्ट मोननैनि उनाव जोबनायनि उनाव जोङो चिराङाव हाबसिगोन। जों बे DMAT टेस्ट, जे डार्माट'ग्राफिक माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट होननाय, जे टेस्टनि दारै जोंनि जे देरबोनाय जोंनि बे सोलोंसाफोरखौ, स्टुडेन्टसफोरनि जि भबिष्यत, बिसोरनि जे उन जिबनाव जे माब्रै फरायनाया गाहाम जागोन, बबे कर्सखौ लानानै फरायोब्ला साबसिन जागोन, नैबेफोरखौ जोङो बे डार्माट'ग्राफिक माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट होननाय बे DMAT टेस्टनि गेजेरजों
जोङो बेखौ मोनथिनो हागोन थ' बेनिखायनो बेयो जथेस्थ' जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै जों सानदों दा बेनिखायनो मानगोनां जोंनि जे बे BTCनि चिफ मानगोनां जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बे जि स्किम बे हाबाफारिखौ बियो लादों आरो जोंखौ दैथायहरदों जे जोंनि बे BTR ओनसोलाव थानाय गासैबो सोलोंसाफोरखौ माने जे जाहाथे जों मोजाङै गाइड होलांनो हायो सोलोंथाइनि बेलायाव थ' बेनिखायनो जोंनो बे बिबान होनायलाय जों बेखौ जोंनि जे BTR ओनसोलाव थानाय जे मोनबा जे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे गासैबो फरायसालि आरो जों फरायसालिमाफ्राव थांनानै स्कुल कलेजफ्राव थांनानै जे बे DMIT टेस्टखौ जों खालामहैनानै जेन जोंनि गथ'फोरखौ जेन मोजाङै इयुन जिबनाव आरो साबसिनै फरायनायाव सोलोंथाइनि बेलायाव गुन गोनां जों खालामनो हायो बेखौ थांखि लानानै बेखौ खालामनाय जादों थ' बेनिखायनो जों सानदों जे थारैनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफ्रा थारैनो बेखौ एसे बुजिनो हाबाय होननानै जों सानो मानो होनोब्ला जोंनि बे गासैबो स्कुल कलेजफ्राव जेसेबां जायगायाव जों सेन्टार खालायदों बेवहाय गोबांथार माने सोलोंसाफोरजों लोगोसे स्टुडेन्टसफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिमा बिफा गार्जेनफ्रा फैफादों आरो बे थारैनो जोबोद मोनसे रंजाथाव बाथ्रा बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बेनि गेजेरजों जोङो थारैनो जोंनि जे गथ'फ्रा जे ओरैनो जोङो सरासनस्रायै जोङो मेट्रिकफ्राव मोजां रिजाल्ट खालायोबा जोङो साइन्सफ्राव बा कमार्सआव थांथारनांगौ बेखौ होननानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा लुबैयो इन्जिनियार फरायथारनांगौ डक्टर फरायथारनांगौ होननानै नाथाय गुबैयै बेनिफ्राय जोनोमनिफ्राय फैनाय जे बिनि जे ब्रेन बिनि जे केपासिटि हयथ' बेबादि थाङाबो जानो हागौ जायनि थाखाय गोबां समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा माने फरायनायनि गेजेराव आदा सुदा जानानै माने मोजाङै साक्सेस जायैखौ जों नुनो मोनो जाहाथे बेबादि जे आदा सुदा फरायनाया जोंनियाव जेन थालिया जोंनि समाजफ्राव जेन थारैनो जायफ्रा माने गुबैयै इन्जिनियारिं फरायनो बेहा मा होनो जोनोमनिफ्राय फैनाय केपासिटि आरो सोरबाबा जुदि मेडिकेल लाइनाव फरायनायनि जुदि बे जोंनि DMIT टेस्टनि गेजेरजों जुदि मोनथियोब्ला जे बेहा बेबादि केपासिटिया दं सोरबा गथ'हा जुदि गेलेनायनि केपासिटि दङ सोरबाबा माने मेथाइ मोजां खननायनि केपासिटि दं बेबादि जुदि बे DMIT टेस्टनि गेजेरजों जुदि मोनथियोब्ला बेखौ थारैनो गुबै लामाजों जों दैदेनलांनो हागोन जोङो बेबादि जुदि थाङोब्ला निस्सय जोंनि जे समाजावहाय देरबोनाय जोंनि जे बे गथ' गथायफ्रा जोंनि फरायसुलिफ्रा थारैनो मोजां मोनसे गुन गोनां माने जे सोलोंथाइ बेखौ लानो हागोन आरो जोङो फैगौ बोसोर बा 6 बोसोर बा 10 बोसोरसोनि गेजेराव जोंनि ओनसोलनि जे सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया जथेस्थ' गोजौआव थांगोन होननानै जों फोथायदों आरो दा बेनिखायनो जोंनि बे गभर्नमेन्टआ फ्रि माने खुनु बेसेन नाङालासे माने बे टेस्टखौ जुदिও बे एसे कस्टलि टेस्टआ बेखौ माने जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सरकारा माने बेखौहाय बानदों बिबानखौ लादों आरो जोंनो खालि जोंनि गेजेराव आरोबाव बेजों लोगोसे जे ग्रुप इन्सुरेन्स मोनसे हेल्थ इन्सुरेन्स खालामनो थाखाय मोनसे आरोबाव दाहाल स्किम लादों बे गासै जोंनि डिग्रियाव फरायनाय आरो मास्टार डिग्री फरायनाय गासैबो कर्सनि स्ट्रिमनि जेसेबां डिग्री आरो बेनो मास्टार डिग्री फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ बेखौ माने जोङो ग्रुप इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स जों खालामगोन दा बे जाबाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बेखौ लानाय जाबाय बेवहायबो खुनु जोंनि स्टुडेन्टफ्रा फैसा होनाङा बेखौ सरकारानो होगोन थ' बेनिखायनो 5 लाखनि जि स्किम बे हेल्थ इन्सुरेन्स स्किमखौ गोब्राबथार मोनसे बेमारफोर जुदि जानांगौब्ला बेवहायबो मोनगोन आरो सोरबाबा जुदि एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला बेवहायबो मोनगोन आरो जुदि सोरबा महाबा एक्सिडेन्ट फोर जानानै जुदि थैनानै थाङोब्ला बेवहायबो न'नि मानसिफ्रा बे मा होनो 5 लाख थाखाखौ माने अनसुंथाइ मोनगोन माने इन्सुरेन्स स्किमनिफ्राय थ' बेफोरबादि माने मोजांथार स्किमफोरखौ लानायखाय जोङो दा गासैबो जोंनि बे BTR ओनसोलनि मानसिफोरनो जोङो बेफोरखौ माने खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों गिदिंबाय दङ टिम लानानै आरो माबा सोंनो दं मोनसे स्किम्सखौ सानगासिनो दङ दा बेनो स्पेसियेल इक'नमिक जन जों बर' आरो ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो गुबुन नन ट्राइबेल मानसिफ्राबो जाहाथे माखासे बे जे माने टेक्स एगजाम्पसन नि बेलायावहाय जेन मुलाम्फा जायो दा बिसेसकै बे जायफ्रा माने दा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव दाबो माने बिजनेसाव दाबो दावगानो हायाखै गोबां इन्डास्ट्रिफोर फेक्ट्रिफोर खुलिनांगौ दङ दा माखासे टेक्सफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय बेफोरखौ खुलिनो हाया दा बेनिखायनो जाहाथे ट्राइबेल नन ट्राइबेल गासैबो मानसिफ्रा जेन बेबादि मोनसे इन्डास्ट्रि फिसा इन्डास्ट्रि फेक्ट्रिफोर खुलिनानै बिजनेसफोर खालायनानै जुदि बेबादि दावगालांनो हायोब्ला जोंनि बेवहाय एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जागोन गोबां जोंनि लेखा गोरों मानसिफ्रा बेवहाय एमप्लय जानो हागोन आरो बेजोंनो जोङो जोंनि
समाजनि जे जोंनि जे इक'नमिक जे स्टेटास बेयो जथेस्थ' गोजौआव थांनो हागोन थ' बेनिखायनो बेखौबो जोङो फैगौ बे गभर्नमेन्टआ जुदि आरोबाव फैयोब्ला गोदान गभर्नमेन्टआव जुदि बेबादि बिथांनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरोबाव गभर्नमेन्टआ जुदि कन्टिनिउ जाबाय थायोब्ला जों निस्सय बे गिदिर मोनसे जे बिथांखि जिखौहाय सिमां लादों बेखौहाय जों थारैनो नुजानायखौ जों नुनो मोनगोन होननानै जों सानो आरो थांखि आरोबाव लादों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे बे फैगोन आरोबाव जुदि सरकारा जुदि कन्टिनिउ जायोब्ला बे सरकारा थारैनो जे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय प्रतिथा न'खराव जे साफा एटलिस्ट सासे माने ग्रेड 4 जा ग्रेड 3 जा माने मोनसे साख्रि मोननो हानायनि माबा मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय बिथांखि बेबादि मोनसे पलिसि लाबाय थादों थ' बेखौबो जोङो मोनगोन होननानै जों जथेस्थ' जों आसा खालामदों आरो हागोन बादि जों नुहुरदों खारन बिथांनि जे पलिसि लानाय बे पलिसिफ्रा गासैबो जोङो मोनसे पजिटिभ होननानै जों सानो जाहैबाय जेब्ला जोङो बिथांजों जों रायज्लायदों माखासे बिषय जोङो डिसकासनाव दंमोन अब्ला जों बेजों हमनो हादों जाहैबाय जुदि सरकारा जुदि मोजाङै जुदि जोङो एबसलिउट मेजरिटि फैनो हायोब्ला निस्सय बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ लाफुंनो हागोन।